we madina umandio mbesa we madina naumie kwitu no kailovi kumanda mbesa naumie kwitu no kailovi kumanda mbesa kwitu kwyo madina noni mandie mbesa kwitu kwyo madina noni mandie mbesa no kilovi kumanda mbesa no kilovi madina maiki ondesa oh yeah yeah mbesa oh yeah yeah mbesa uchane shida noni mandie mbesa uchane shida noni mandie mbesa au mepa ichenga notumandie mbesa au mepa ichenga notumandie mbesa masomo ni sawa lakini mbesa ni bado masomo ni sawa lakini mbesa ni bado kutwana ni shida yopo pate mbesa kutwana ni shida yopo pate mbesa utailovia wewe mumene yebidi kwenu amuketene utailovia wewe mumene yebidi kwenu amuketene andu onde imeku darau onetho mwiwe wibadei andu onde imeku darau onetho mwiwe wibadei no kilovi komanda mbesa no kilovi madina maiki ondesa uchane shida noni mandie mbesa uchane shida noni mandie mbesa haijalishi umesoma namna gani, haijalishi uko na degree ama nini, kama wewe hauna kakitu kwa jamii wewe ni bure. Kwa hivyo vijana tutafute pesa. No kilovi kumanda mbesa no kilovi madina maiki ondesa uchane shida notumandie mbesa au mepa ichenga notumandie mbesa noni mandie mbesa nitedie mama noni mandie mbesa nitedie siana noni mandie mbesa ninengwe shima you know, money is the voice of the world. So ladies and gentlemen, let's look for money.